Jumedi no esonti sectorial debate na ya share asie no ya besa ko ho biem na mom yenti apomuden komo we mo ehu hia se de na ye di health no ehu community sanso ene hia Givers Herbal Center aje won mo adwa ene ye edi enkomo nro ahodo wa adwama so ene ne ye e woni pedua no mo no ne afidie no free ha fei ene enkomo no kra no ye sha se tie wenso na emo bia na yare bi ha wa adwene Givers nro no de betimi age wo wato no anu ma wan ho ayoden emo akwaba na bia bokode na Dr. Kwabi so ehwo ye nyame adom ne ho ye pa yo mba chomeda se na machia ahwefo na etiefo no bibia ena no pe na ena no me di no mienu na bae ma mini kan fa wen sha ase ena ma bia menu akwasinsi ade nkomo no sha ase di fie enti no onu se Ghana fo na se ebibire mu hanom no ye wo trimupo ne adwin bi so ebibifo anase wo yenom ayeye hahaman nuro no de ase dro ba ko esan yare bebre eni on fa ne esan we na ase nyuntumi ni na bon nyum say you don't know the thing they are teaching you the thing and you are playing with the thing once and say ya no yes virus bi anase malaria bi eyiniti enye sa afi na eyiniti e ho dada eye dengue virus anase dengue fever e de na ye de ba ade ba ko pene de ba eya aboan tonton na mom ne yenim dodo na no ye malaria fever and afi typhoid fever eno na ya keka kama na tototo ya asomu a na mom no share report a eye asoyom no mo hwe apomudin sem so eya openi akwasinsia kenka ese akra na ebibire mu ha yesi malaria aboa be na de ba eya aboan tonton eno na di kan ya ekuni papa eno ntina Givers Herbal Center de bia ya asema ya kan say yare a yehunu so ye normal ye kan ya no faafa no eya na ye ma ye ni nkuhu ye bu ni try bi sa na mom na nsese ba ne sa enti na bre ne edo nyina no Givers Herbal Center ye so tumfo be bi obo no konkonko na se ho e na hu hia no enti we e na ye Givers Herbal Mixture Ghana forma na hotedi se Givers antontom da esa se wokoto a entontom kakra kasa egoyi eno e na esi hu na we no onum a odi boost we immune system no na udi boost to immune system no eno na eboa ma enkwambo na ebre na edo ni nyina no kan eye wahrawa wo sabo untini no nipedua no ma utumi di dwuma ebre na ado nyina no eno na hye mukena entini sansa na yare bi be kan wo de ahwe wo no se wo immune system ni ye weak a na yare bie yiniti virus bie pie mu a unchen anasa onipedua no eno obebo ne sisi number no ansampo ya yo enti numbers no 0543 22 24 70 0543 22 24 70 eno ni amatrofo Givers Herbal Center yedidi dwuma enti no se unkwamwa na ebo nipedua no ho ban no wo ma no dwodwo anaso omo ye weeka eno na ebre na edo nyina no yare de ebie yiniti a na bebo na adwesu anase bebo ne sese ewo eye wo mu eno nti na ekokoba nsa unya Givers Herbal Mixture eza se o hwe abafo hwehwe mu anase research mu kra na yesi eduru a eno na etumi boost immune system no eye herbs eye hahama eni dubina ni dinsi ahodo eno na Givers Herbal Center ye de aye nro ni nyina de etumi e de aba enti na eduru we no ko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop a ubenye bi we de mi mu ponko fa Ghana of this year eni ahwefo nyina nko akire covid baaye na kwa yare sabe so wu immune system ye weak enti na yare ne de enyaw enti na wu boost immune system as a dengue virus and as a dengue fever ya ye ken epiem antemu eba beto odwa se nipa num na me no ka se wo manya yare no eba nso a enso bi gugugu na hono ma ye prekesene na ho aye bibiribi eno ne ye mpese ebesi enti na Givers Herbal Center ye ka se bomode na kope Givers Herbal Mixture ibi nanonom eno na ebe boawo eba me no we ka se mira yo bi ebebe ni pedua no mo no wotumi ade esi anokwan na nko akwa da na adwo na wasori anopa de eba ne se na oye boho eba ne se na otife dwaw eba ne se na asem na oye aba ni pedua no mu enti se na oye oba ni pedua no mu sana na se ade abo ni pedua no ho ban no ene enfonso ade aba ho enti se okita ehyen na o brake pad are o chi breaker ene obekọ be betia so be se fiti ha ansa na ede akwakwọje sana ni pedua na ede eti enti pacho bomode na kope Givers Herbal Mixture Givers antontom da ho nanonom
eno na be boa my boost immune system no netumi akode tia yarewa hodo bia ebede ebeba nipedua no mu na ebre na edo nyina no wetumi nya apomodempa wetumi nya hoode ede akọ ede wunyuma so na enije so ede etumi abefie ebre a wodi give us herbal mixture ede boost we immune system no na me pa cho obi wo hono ma enam se entontom na ye kawo na ntontom se wo mu ahodo mienu ne ba ne bema aye oba na ye friend anopheles ena se wo kawa wo jane ye friend plasmodium parasite ede gu wuntini no na ni moja ni di afra na ko ni pedua no adwoso bebi bia ne ntino me pa cho bomode na no madro no na fa kutia eye aboa entontom bia ebe kawa ebe de obeja plasmodium parasite no ede gu ni pedua no ana se owidie no emu eno na betumi aboa o na ekoko ba ne sa na eno na bekakọ wie chire na afa de wenu mato aduane aduane eno kon ene aduane bia obehu na mpampa na ebon wo honom a asa otifa ta adwa wo saa na me paacho ene nyina no eya abo antontom eye ni tu a wagya de gu ni pedua no mu no eno ne ekoko ba ne sa herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bia to adro man Ghana mu bia no amano ne ene ba bia obenya givers yenu pay bi ewo ho eye givers herbal mixture ene Ghana forma na hotedin say givers a entontom eda ho no na wetumi akọ bi na wato na wanonom na bibia na ede etumi akonkan wenso na ye givers GC mixture sama ye number ni biom enti numbers no eye 0543 22 24 70 0543 322 470 eno ni amatrofo a givers herbal center yedidi djuma na obetumi ene ye di nkomo ne eche wadwen so ene ne awonti ase bia no ofre yen anopa awia anwumre de sum ebre bia give us herbal center ye ne obedi nkomo e wo 0543 222 470 na bibia no etumi akọ enkan e wo ho we ene ye give us GC mixture ene afi give us GC capsules me pa cho we no se wonnom anase wo fa odi minimie no nyina na ede ebomu mana ede etumi aboa wo na de ye ni ekuni tia empemu anase enemu yarewe bia oba bema ha wo enti bema me pacho ensoasoa sebi egugu eye obema ho na wo hono manase ensuo bi etefifi bema na no eba eye enemu yarewa na ede emmoa no ababeja enti we draw here eye givers GC mixture na afi ne capsules enu akire obanzo amino ka say bia na wahimfi hono ensakra bi etumi aba ho empampan anase enka bia ye firi hoba na enya sa na tia we draw here eye givers GC mixture na afi ne capsules kai so be fa ne mienu e de abom na etumi aboa herbal shop bia wo mayimu pharmaceutical shop licensed chemical shop eni be bia ton aduro e wo man Ghana mu bia no ubenya givers GC mixture and the capsules now they are quentia eye unemu yarewe bia be ma yetetel oba hawo na anu akire wape givers herbal mixture givers antontom da ho now they are quentia eye etridi fever and after the odi ahye onipedua mu kena na ebre ne edo nyina no apomuden pa na etumi awie peye na ni nyina akire okeka na osanka eye diarrhea no so de we nya nsupa anom na wanya nsu a emu ye kroje na ye di anuani dro papa gumu a eno so ebe ha ye pa enso ba ko ene de eye ni potential of hydrogen eno eye 7 ekopin 7.8 na ye di afa osmosis fidie mu asone so eye fini nkeka nyina ewo mu no eno ene ye givers ice abujunsuo givers ice eno na ye nsu pa ye tunu dodowa ene latte amna donko no mu enso bia de wo no mu a hubebi efiri hune sauce humbebia yetuo give us ice abujunsuo me pacho yetunu wo dodowa latte amna donko no mu open the doso poetu aton open bi de di ujuma me pacho 0543 2224 70 na woni ye ni nkomo ne krakro me ko na yepe adwumayefo givers industries on say industries no money we givers Herbal center and they work givers clinker and they work givers rubber and the product any brand na hodro enti bacho ye female marketers and ma won betumi ani ye edi ye nro no ho adwa
ni titru ewo dodowa Madina enkranha ene ne miamia ahodo aka enti wo yoba na opa adwuma na obetumi aye marketing a me pacho free give us for ewo 0543 222470 0543 222470 now ni yeni nkomo yada senti givers Herbal Center na yete won kano number no odi ato ho no friend sisi e ne nkasa ma me nkomra me nche kra ye ba ebeto so